šuć muć, rekli bi opet. Ali nisam davno nešto snimio, pa čisto da vidim sebe na kameri. Ali sam narcis pa volim gledati i slušati sebe kad nešto snimim. Šta je reći, pa je bila kiša, nevrijeme, okolo, naokolo. Zadar moj, lijepi moj grad, najljepši na svijetu. Oprala ga kiša navečer, taman kaj najbolje. Taman pri kraj smjene, kad kažem smjene, ovo se tada radim kao zaštitar, ja uvijek kažem hrvatski zaštitar, ja hvala to želim kompenzirati to što sam napola Mađar, pa onda ističe mi da sam i Hrvat po ocu. Dobro, svaki ima svoju neku bojku. Usto sam malo smršavi od kad radim i to je jako dobro. Nek tako ide dalje. Što se tiče posla, pa posao je to, znači nije to hobi, pa da mu se veselimo, zato što se idemo zabavljati. Idemo raditi, brate, ja idem raditi, rekao sam se, još prije da sam radio za druge. Dok na posao idem sa osjećajem, kao leptirić u stomaku, da mu se veselim, da sam sretan, dotle ću raditi. A kad budem osjetio neki grč, koji je izazvan samim time što sam pomislio na posao, znate, onda ću raditi neko vrijeme na silu i prestat ću raditi. Ali dok idem ovako svojim osjećajem, da sam sretan što idem na posao. Nije mi daleko 100 metara, prostoričilo mi se ovaj puta. Ekipu neću hvaliti, da se ne umisle, da se ne pokvare, najbolje ne bi valjalo. Kako kolege, tako i ispadne neki šaraf pa se igra s njim. Tako i komitenti. Komitent to je znači onaj za koga me je šef, moje poduzeće, za koga radim, odredilo da čuvam, da štitim. To je znači Kaufland, Andrija Hebranga 2, poslovnica. Nisam kompetentan da ocjenjujem i procjenjujem te ljude u njihovoj struci, kao što sam im dao do znanja prvih dana da oni nisu kompetentni da se petljaju u moj posao. I tu smo postigli sporazum, znači, ali ovako kao građanin i od prije što sam gledao i suma sumarno s ovim od radim, mogu reći da ima nade za Hrvatsku. Vidim da rade odgovorni ljudi, odgovorne žene, pritom najviše mislim na ove mlade. Ne podcjenjujući ni ove starije, koji imaju iskustva, koji imaju neke stvari u malom prstu. Ne ulazim sad, kažem opet u to, da sam ja kompetentan, da kao neka struka, nisam ja njihova struka, ni trgovac, ni ovaj, ni onaj, ali kažem ono što vidimo, organizacijske sposobnosti, zalaganje, ono trčanje, ono udovoljavanje kupcu praktički po svaku cijenu. A što se tiče kupaca, mislim, samo da završim znači, sa radnicima Kauflanda, znači samo prijegorni su stvarno, nije da ih hvalim pa da sad neke bodove skupim kod njih, već sam skupio dovoljno i previše za ovo malo vremena, kako negativni, tako i pozitivni, pa onda šuć muć, to je tu sve negdje, ali što se nije tiče, to je, ovisi o postavi, ne uvijek ista postava, ali ja taj posao s takvim ljudima mogu raditi, neću reći iduća 3 života, ali sljedeći 10 godina se mene tiče bez problema. Tempo je, zna biti ubitačan, kad navale ljudi, pogotovo one samo poslušne kase, ako me sad gledaju neki od tih ljudi, ponašate se kao bebe. Dođete na tu samo poslušnu kasu i onda vam tamo sve ono kao one, ako se sjećate, znači tu ste prespavali onu nastavu, kada smo učili svi ima tekst pa onda slika, pa morate reći
da li je to glagol, imenica, padež ili šta u onom pravom vremenu i obliku kako to, vi ste to preskočili. Jer kad vas se izbaci na ekranu ikona, recimo peciva, onda trebate pritisniti peciva, jel? Pa će vam pokazati koje pecivo imate, jel? A ne, vamo tu sve nešto mrsko, lijeno, ono, najlakše viknuti pomoć, stisniti tu pomoć, mislim, neka da se ja bolje, ništa. Ali već kad se toliko susmavi, smotani, nemojte uzimati puna kolica za početak. Uzmite jedan ili dva srodna proizvoda, pa trenirajte na onim kasama. Kad se dovoljno istrenirate, onda uzmite više, pa više, koliko vam treba. A do tada idete na one regularne kase. Ne, nego se vama ne čeka, to je bezobrazluk, to je pokvareno zbog mene. Moje mišljenje to od vas jako pokvareno. Vama se ne čeka, nego stanete na tu samoposlušnu kasu i onda odmah dignete ruku, dođi pomoć. Naravno da će ona sirota doći pomoć, iako ima nikad sirota. Sirota je rastrzana, 7-8 taki u minutu digne ruku, još mora biti na infu, još mora gurati kolice. Mislim, znam da je to posao sve. Ali nije posao da vam titra jaja. To je bezobrazni. Ja kad radim tamo, gledajte, ja bi tamo istakao napis, prati ga kamera, da prepoznavanje lica, ne može drugačije. Ko 3 puta dođe tako pa traži pomoć, znači njega se automatski preusmjerava na onu kasu. Pa čekaj, bato, ili ćeš dobiti zabranu ulaska u ovaj dućan i zdravo. Ne može drugačije. Ja sam po tom pitanju strogi, meni je, ne da ja sad tu nešto opet podilazim i poentiram, a meni je žao ti ljudi tamo, taj pravite budalama. Ili recimo ovi, ne mogu reći, pičko paćenice 60 kusur godina koji ja stane pored mlade blagajnice, brate mili, red iza njega je 10, nju ono masira. Ja gledam, pa dok ćeš čovječe Boži, pa može ti biti unuka. Znači ako je rekla, gospodine, ja nisam kompetentna ili nadležna za taj predmet, javite se na info, potražite voditelj smjene, onda ti nema šta više tamo raditi. Gotova priča, tvoja priča je završila tamo. A ne, uporno, moj druže, ti ima jedan tamo vaš stariji od mene, masira one cure, masira, ako si lijepe, jel? Ako je to neka prosječna, od 40 godina, onda nekako ono brže prođe. Mislim, to sve govori zašto dolazite u dućane, trgovine, C-centre. Nije to nikakva moja projekcija, rekao bi neko, to ja vidim sad ovo vrijeme što radim, to je neka boleština. I volite se jako iživljavati, pametovati, mudrovati, i onda kad dođe zaštitar, onda kao nema ja sam što, ne, i kako imaš, ovog trenutka kad si ti druže moj ili gospođo, kad vi podignete glas na djelatnika, znači nije a nego a, onda ja uskačem. Ruka zakona je uskače i preuzimam vas ja, ona se udaljava i to više vi nemate šta s njom pričati. Tako sam postupio prije par dana u jednoj smjeni kada se jedan gospodin nadobudan, stariji, pa sam i uzeo u obzir i to, stariji od mene, pronašao neki proizvod, neku bocu, nekog bezalkoholnog napitka tamo gdje on smatrao da mu nije mjesto i to je reklamirao tamo kao neka voditeljica smjene, to je u redu. I ona je to uzela. Ona je to poslušala i mora i dalje raditi, ne može se sad tu igrati cica mace s nikim. Ne, on je nastavio i dalje i cura se pogubila. Znači govorimo o djevojci nekih 25 godina najviše, a on tuče 70-tu i još mu grobar viče vrati mi lopatu koju si ukrao kad si pobjegao. Razumijete što hoću reći? A on uporno nju masir i počne se derat na nju. Kad se on počne derat na nju, ja dolazim, dobar dan gospodine, što vas muči, koji je problem? Ne razgovara s vama, pa ja s vama razgovaram, o tome se radi. Ne briga što ti sa mnom nešto razgovarati, ja s tobom razgovarati. Znači onog trenutka, kaže gospodin, onog trenutka ste vi podigli glas na djelatnosti, se rekao, Anđe, ti si slobodna. Ja ga preuzimam. Zdravo djaci. Ona gleda, to još nije niko radio. Nije mi briga što su moji kolege radili, nisu. Ja znam što ja radim. Ona otišla sam poslu, radila tamo ono što je dalje njezin posao fino i rekao sam šta vas muči. I počeo se on tres, pa nemoj se tres čovječe Boži, pa nećete ja povesti ja ljudožder. Reci šta te muči.
pa taj proizvod njemu nije mjesto tu, odlično, nego jeste vi završili sa kupovinom ili imate još nešto na listi? Pa jesam, ajte lagano na blagajnu. Kraj priče. A ovo što ste vi napravili, to je pohvalno. Vi ste dali njoj do znanja, ona je to vama uzvratila i informacije preuzela, da ona to zna, ona će to proslijediti ili neće, to se vas ne tiče. Ali vi ste završili sa kupovinom danas i to ste sad rekli, stanite lijepo na blagajnu i doviđenja. Eto, tako ja radim, da kako drugi rade, to je njihovo. I ja kažem, kupci jako biti bezobrazni i ja bezobraznog ne toleriram. Ili ono vrijeđanje inteligencije, nosi kako vi kažete tu u Dalmaciji, kako se kaže, boša, osobna neka torbica i gura kao kolica, a u kolica ili ne gura ništa, kao gleda nešto, pa slučajno mi je upalo u moju torbicu koja je nekako onako baš nisko je otvorena, ja slučajno to sve. Da ja kažem, pa jer vi mislite to kupiti? Neka zamjena, kakva zamjena? Zamjena se vrši na blagajni. Pa gospođo, da ja s vama ništa, uglavnom ja vas čekam na blagajni pa ćete vi to platiti svakako. Onda kad je došla na blagajnu, vidjela da ja tamo patroliram s ove strane, nema prolaza, nosu pasaran, neš mi vrijeđati inteligenciju i pravi budalu i od mene, od ljudi tu koji rade, danino krvavo zarađuju plaću skupa sa mnom. Onda je pozvala ove blagajnice, pa je neku teoriju, pa se one uputili na voditelja smjene, pa onda Ivan bio jako dobar i kvalitetan kadar. I onda ja to sve gledam sa strane, ono tamo davi Ivana i poslije mi Ivan rekao, Ivan, tebi hvala, ti stvarno, tip top. Kaže, da je pitala za mene da li sam hrvatski branitelj, jer ako jesam, onda mi oprašta, pazite, ona meni oprašta što sam je uhvatio da je pokušala ukrasti gaćice jedne. Razumijete? Pa dokle to ide? Pa to treba tu i šamara za kosu, ući nogom u dupe i banirati, više nema ulaska. Eto, ja sam možda preoštar, ali eto, ne znam, volio bi da to dođe iz dupeta u glavu nekim ljudima, kad dolazite u Kaufland, kad ja nešto sebe eksponiram i stavlja sebi križ na čelu, jel? Kad vidite mene u smjeni, pokušajte biti uljudni, civilizirani, se kaže, ili uljudni, jel? Nemojte se pravi blesavi, jer ja imam treće oko na leđima. I ako vi to smatrate da ja vas izazivam, smatrate kako hoćete, ali kažem, nisu ni moji kolegi za podsjetiti, jer dok se vi raspravite sa mnom, teleoperater, operator video nadzora, sve to vidi. Znači, postoje snimke, snimljeno postoji, sve to se čuva neko vrijeme i to može završiti na sudu kao materijalni dokaz protiv vas, eventualno mene ili djelatnika Kauflanda. Znači, pazite šta radite. Kad ulazite u Kaufland, vi ste pod nadzorom ili bilo koji drugi centar, pogotovo u Kaufland, to znam sigurno. Vi ste pod video nadzorom, ne možete se derati, ne možete krasti, točno se vidi, meni je kolega pokazao, točno se vidi kad želite nešto ukrasti, ili kad nešto radite bez veze slučajno. Znači, ne možete lagati, nemojte lagati. Jer kad bi došli na sud i vi tvrdite da vam je to slučajno upalo u torbicu, tamo se vidi da vi radite ovo sa rukicom. Čemu to? Mislim, slatko mi je ovako malo popričati s vama, jer gleda ko ne gleda. Eto, dragi ljudi, lijepo vrijeme, jučer sam bio plivat, danas neću. Malo ću tu brndat po kući, može mi svako dobro.